Iyang okay panipon malen wow na raksokon pon peyu wow ki sunan kan kolikan kunan alang kunan kaniko wow choro rang sarun machain kopna koryang kopna speaker and legislature som kopung labalabakan nan pengensia momot so government ho chon pon peyu sak kacawan ko kuburan korasong nan sarun machay ron ranoj ngai sarli Nicholas maban kacawan kalale kuburakan Autapan sabon macay ron ranoj. O iya cara lapen sabon macay ron kan koyo koso tes hong raikan mepas-pasan ng quarantine and Pohnpei Koreaw Pik Senior High School pacawan muya aray cungan career week kosilo men kapasakap mepit Tokan sila silen kapinsalet so mga COVID-19 saktuaw o katayo usapan machay ran masalangan mo in Pohnpei. Rong sang kolonya mo in Pohnpei ni may isakisuan baryo katriya isakayo Pohnpei State COVID-19 saktuaw Chairman Dr. Raleigh Chim pacawan kaleleki Robson Kopna may rain men Pohnpei kanme pacosang Juan o paspacanan quarantine में Yaman koras pacawan test alir koso o koras negative. Rai lakalapakan ng US Embassy Australian Embassy na pacawan yang ito sombir watch koras pilyang test o te koso o irai pacawan negative irai koras. Pileo koso te test pan pacawan uyawani Kaisuan ran may raipan pachoke ng quarantine o tama pan parata pilpan kabasa ang wipokon. Palian rong nan sa machay region Pohnpei pachawan ng rong mepit programe may rai sarien school pingkay sa Kriyaw kanan Pix High School pachawan siya piyata ng week watch programe Senior Career Exploration Week. Program watch pacawan chapter ni may isakisu o pan pacawan sakla ni may isakayo and parya katriya isakayo. Nintuan mi sansan na program watch rai puin kay sakyawan Pix High School pa pacawan para kabis chocho kay nan metuecha kabis laban national government o Pohnpei state government. Kasinuan sa machay rongan ranwat yay Pali makan pacawan na pali tokan munian kapinsalet so mga COVID-19 saktuaw men pacawan sa karong pakan mayray na namasakan makakair niya ang kach kita pacawan tokan sila kapinsalet so mga COVID-19 saktuaw sang paray sa kwalo pacawan pacawan sansan mayray niyakan meliseyan o iray niyakan makatiti so chakak niya ang kach kita pacawan alat tokan munuwat Tokan sila kapinsalet so mga COVID-19 saktuaw pachota publikal padpanian monmunian Pohnpei panian publikal kan pacawan stak lakwalo may isang leglak ngawin subject sang niyat len niyalan and wingkan. Koras naman niyang coach kita pacawan tokan sila kapinsalet and so mga COVID-19 saktuaw kanananaw te tatarapan Mohan to kapan pachota. Tokan sila kapinsalet so mga COVID-19 saktuaw watch kanyawi ang nipa o kan pachota pakriyaw nanaray na ranay sa kwalo nan punga. Sang nikaway ten kanyan US Central Forces Control kunyan sila and kapinsalet so mga COVID-19 saktuaw watch so chakapa o apal parara pacho ni percent way sa panyo point jail. Nang robot may bachota sa Palian Moderna Vaccine Administration at Pohnpei State, kasaleta manileta ni may sakwalo ya katriya isakayo, iray na ranasakan may bachawan na layer. Kainyawan tok, pachpacha ni aramas nen paket isubukol mga kuwaman may pachpacha ni President isakayo,
O iray na kan magpacawan ka na kalar kornyawan to. Iray na rangas mo na kiti subukay to kriyaman. May patch-patchan person sibisa kriya. Wani me wain pompe sa panman kiyan sa watch patch-patchan ni wani nen palki. O kain saklan sa panman chay rongan ranwat yay ran na sanlangan wain pompe. Ulal pan mi minipit silu poin sisug lagsu minit niya taulin maisang. Ngalangal pan mi minipit niya poin serok lagsido minit may isak pan taulin mo rin sa was. O lal pan mi minipit niya poin klimaw lakay sakyo minit niya sakyo ni ipong. Rano chang pan mi minan pungan paliyapang o palmasa ni natay sak lele sak limaw. Ilok lagan tayo na pan mi minipit mo na ulaliso rano pan tabokin o pan kap miya kachaw o ngilan sapot mo rin sa was. Ninsaw chikla ninsaw chikaniya pang ang kami minantungan paliyapang o palmasa ni natay sak lan riya isak. Ilok lagan tayo na kami minipit mo na ulaliso pan tabokin niyang aki. Marmarakan ko siya o paangkap miyang lanan sapat. Niyalam na ran saraw yang kami minalmasa ni natay isak lan riya isak. Ilok lagan tayo na kami minipit mo na ulaliso pan tabokin niyang aki. Marmarakan ko siya o lanan sapat. Walang nauranayo miminitikrawali isak tayo. Walang nauranranwat miminitikrizi sa kuso. Wan sasongan ko siya memoratin na raya na wari isak tayo, miminiisis tayo, ponsero tayo, o wan sasongan ko siya memoratin na sampung wat, miminiisis ay isak silu, ponsero isak niya. Doon kay panrasang kachpin klakono, minutes isak isu tao ni isak chuk, o pilpan prong sa long kachpin klakono, minutes ay isak tao ni may saman lakap. Main ko yung macakan, au tapan sa pagmacayan, rongan rangwat, kalanganan kupran koros, o kasalelya.